کاریگریا وان آلوزیان اوین بریا دو شوان دو روزان چه موید ناو امریکایی دا تایبتی جیت ناو کنگرس و هولای دا حتی چرا دادی کاریگری سر پیش روز امریکا تایبتی جی اداره نو و جو بایدن و دستالاتوی هبه مزیرت سروی مجارب گشتی تایبتی جی اداره نو دی چه بو روجاوی کردستان و روجالاتان نوراست هبه راستین برای نواف خلیل ریوبری ناوندا کردیا و کلینا جبوخم ز آلمانیا وید گلماده و برای نواف افدامت باش دست پیکم شخاله هری گرنگ بحث کین اف آلوزین برای دو روزا چه بوین ایدی تمام بوین یان جیشتان دی کاریگری آن آمینه جبوی روزین بیتو بتایبتی جید دست کاربونا اداره نوی جو بایدنی دم باش بوش با همو تماشوان کردستان 24 از باور دکم دالیه فرمی دی وکی هولدان ترامپ داگو ریل بر هاتنا سروکی هلبجارتی جو بایدن بگره او ایدی بداوی بون وکی رایدارن پای بلندی امریکی گوتن گوی دیش بوی روژا سوزداین هر تشتی جیبجی بویه لی داوی نابن مجبیر نکن هفته و 4 میلیون کس دنگی خودانه ترامپ و حتی ها بشک جوا باوریا او توریا کمپلو نظریا مؤامره باور دکه و پیشگرتیا وی مروی دکه گتب اوقاس باندور لامریکا کر لرول امریکا کر باندور ل هیبت امریکا وکی دولت که کر راستی گلک جرا سروکی ها ترامپ گو وکیل بجارتنی جهان سیمینن لی تشتی او دکی تشتی بدستی سروکی جهان سیمین یانجی دوست وینی دنیای ده و ونت چار ترامپ یعنی ونت چار تکنیونا گلک ولاتن که دموکراتیتنا خوشن. آروزی وقت موجود او هولدانا که ریل بر کنگرس بگیره که ترامپ ببرین بایدن بشوی کی فرمی نیرا اشکره کردن وقت سرو ایدی گاوا شش جانا انجام نورو مزنتینه او گاوا هانی ترامپ نچار کر گاوا پاش دباویجه و بیجه دستلات داری بشوی کی جبوی روزین بیت و هر دو هفتین داتی دو بجاردل پیشیا امریکا و دونالد ترامپ و کنگرسینه یان دی بدور خستن پریکا دنگدان و یاسات نوا کنگرس دا یان جی ابخو وکه گوتی تویتری دا او دی بیستی مهیب خود دستالات را دست بکه کیشک دی پیش بکود دی کنگرس دور بخه یان جی دونالد ترامپ خودی دست برداری دستالات برادستی بایدن بکه نه دونالد ترامپ دفجه برنادی یعنی نجو آمیریه که وکی کرد بیجین که بیستی مهی روجاوی داوید دستلات داری امریکا دو نچاره بده پشتی اره کرنا حمود از گه فرمی امریکا و داویدی جی کمارگر و دموکرات کمارگر بری دموکرات آجی که گوتن ایدی مسئله بداوی بوی بیستی مه شوی کی طبیعی خزایی به رادس بکه لی هولدان دموکرات آجی بوی دیارده ولو دوام نکن و بشک جی کمارگر ایگه وی سیاستی وی قبول نکن و مترسیه کمارگر هیگه ترامپ راستی جی تفوی به هفته 8 سالی تمنی خو د ترسن رولکی دینی د جدا کرنا پارتیا کمارگر دبیس ونه نفسکاری نادی نیویورک تایمز توماس فریدمان د هیوی دکم د پارتیا کمارگر به دبش یعنی بشکی فقط سیاست ترامپ هولدان کنگرس گهبن هجماره کی تی بکیدش کمارگر ریل بر وی دیارده بگیرن و ظاهرا نینی دجیانا سیاسی ده امریکا لی حتی کجان را ده بسر کبن نگله کی دیاره یعنی اف رفتار و کردار دونالد ترامپ ین هری داویر سردسالات تا 4 سالاوی بخوش سرکاتیه نبتنی کاریگریش سروی هنه بلکو دی کاریگریش سر پارتا کماریان بخوشی هبن جبوی پیش روژه نبتنی جبوی 4 سالن بید بلکو دو فراجی بحثاویه که تکرن ممکنه پارتیا کمارگر جهف جدا بده یعنی جاره کی دیروک امریکا ده پارتی مزن پارتیا شو هم دزان یا پارتیا کمارگر یا پارتیا دموکرات دستلاداری دکن هیزو پارتی و کسایتین سر بخوای جانت کوین پیشبرکا هلبجارتنه دلی هر دو پارتی نه بشک وقت مگود وکی توماس فریدمان و بیگمان ناوتنی دبی مهیوی دکن اب پارتی جدا بده جبر باندورا ترامپ لسر 10 میلیون هین امریکا وی ترامپ نتنی ناوکه و 4 سالی خلاص کردن و گلک سروکی امریکا تشتکی زیده دو خنایه کریارن دو خوشتنه خطک دو خوشتیه کسی پی باور دکن نبچاوی کردا یا بچاوی دموکراتی امریکا لترامپ تینرین کسی نه گلکی وی بلند نرخینن و افجی
مترسیەکی چێت وەکی نمونە ئەف گروپن گوتن تێرۆریستن یانژی ئەvێک دەرباسی کۆنگرسی بوونێ ئەو کارن زۆرەی بکاربینن ئەو کەسێک پشتگirتیاوەیەکە کەسێن مرۆڤێ سپی دکن ئەو کەسێ کین و کینێ بەلاتکن di civat Amerîka de ne birengekî disîjî Trump serokatiyayê bidawî dibe lêkiryarê wî dîtinê wî tevge tiştekî ji alî hişmendî û zamyarî tune bûye ew siyaseta gedikir wê bandora xwe ser jiyan Amerîka taybet îca a herî xirab wê li ser partiya komarger bike û rê ber gelek tişta bike. Nukajan bîne ser planên îdareya nû ya Joe Bidenî ku biryara piştî bîstê me heye eger hatû yani temamî êdî Donald Trump dest berdar ve heta bi dorxistin jî nebe êdî dest bikar be. Planên wan ji bo Rojhilata Navarast taybetî jî çareseriya pirsar Sûriye û Rojavayê Kurdistanê yek ji mijarên giring e ji bo wan. Eger hatû hosa alozî hebin nava Amerîkayê da. Zîka îdareya Joe Biden dê bikar be aloziyên nava Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê da çareser bike yan dê bêne paşxistin heta demekê dirêj. Çend xalê serekez bawer dikim gelekî tenî qaşkirin. Yek jê gelo ev wê heman siyaseta Barack Obama birêve bibe na. Rast gelek siyasetmedar berê di rêveberiya Obama de bûn. Gelek ji jî bi Joe Biden serokê hilbijartî Amerîka niha berê kar dikirin. Lê 4 sal gelek guhartin di rojhilata navîn çêbûniye. Wekî nimûne bêjim hatina korona tenê هیچ دولتên mezin di dinyayê de ji nû de dîzaynkirina xwe û hendesa xwe û heykela xwe ji nû de birêktir bikin. Wê bandor hebe û dîtinê wana nêzîkî Obamane lê ne kopyek ne neshakî siyaseta Obamane ji bo Rojhilata Navî. Newro tenê ê wek Antony Blinken ê ana berbijêrê Wizareta Derveyê Amerîkayê ew kêmaniye gibûn û dibe em sebeb bûn û nikarim ji xwe bibihînim ew qurbaniyê Sûrî hatindan hewildana serrastkirina wa jî. Yek dijî di mesela Kurdî de Joe Biden xwe got em ê çewsandinê Erdogan bikin û di mesela Kurdî din gava paş dinavêjin ne tenê Joe Biden wilo got Kamala Harris di dema Trump xwe paş divekşan ew pir rex nekir Antony Blinken got gerekî çekdarên Kurd mebest pê YPG YPJ û niha qesede jî bên piştgirtî kirin hevkarên serekeyê Amerîka li Başûrê Kurdistanê û Iraqê ji xwe pêşmerge bûn û Rojavayê Kurdistanê destpêkê YPG û YPJ û niha jî bi giştî qesedê. Ew siyaseta dan meşandin wê Kurd dîroka xwe ji bîr nekin. Lê gerek em wekî Kurd jî derzê jê bigirin. Di dema Trump de Kerkûk bi çekên Amerîkî hêzê heşt û ê di derbas bûnê de di dema Trump bi Tirkiye Efrîn dagir kir û piştî wê jî serê kaniyê û girê spî dagir kir. Di vê kêlîkê de Kurd xwe çiqa hazir dikin ji kesnare ji rêveberîkê re diyarê piştgirtiya Rojavayê Kurdistanê wê bêhtir bike û hêvî dikin her du partiyê serekel Başûrê Kurdistanê Partî Demokratîk Kurdistanê Yekîtîn İctimai û ana jî bîroya xweseriyê li Washingtonê siyasetik wayê hevbeş hebe. Ne her yekî hewl bide ê dibçûk bike yan jî vê dosyayê vê melefê ji hev derkevîne. Wê siyasetek cudatir be, wê baştir be, wê birêkûpêktir be. û ne hêvî henî jî Jack Sullivan berî 2 sala dibêje gerekî hikûmeta Tirkî bixwe jî danûstandinê bi Kurdê bakur re bike ev çewsandin di çarçoveya Tirkî jî niha hazir dike ji vê meseleyê bibe bêguman û bandorayna li her çarpêçê Kurdistanê bi awayekî erênî bibe gerek Kurd û hevalbendê xwe ji vê kir hazir. Nêvbera siyasetek cudatir û beramberî ji da taybetî jî berjandiyên siyasî û yên aboriyên nava navçeyê da taybetî jî Amerîka serdema Donald Trump gelek berjandiyên wisa gel Erdogan hebûyne ji ber wê yekê jî gelek bêdengîl beramberî siyaseta wê dagîrkariya ne herasaya topbarankinê taybetî jî ji aliyê çekdarên ser Tirkiye ve hebûyet nava Rojavayê Kurdistanê ka heta Ewropa jî berdewam bûye. Nêvbera van herdukên migotî berjandî û siyaseteke ya cuda ji Donald Trump. Biden dê çawa şêt hevkêşeyê çareser bike. Anha wek diyare heta 2013 berî ketine hikûmeta Mirsî AKP û Erdogan wekî nimûne li Rojava de hatin pêşkêşkirin. Nimûneyekî Partiya Hêzya İslama Siyasiya Nerm ya Mu'tedil wekî Xwedê giravî lê piştî ketina Mirsî û piştî pêşveçûnên di welatê Erebê çêbûn êdî wek proje dawî hatî. Anha Rojava li AKP Erdogan mere wek partiyekî desthilatdar wek partiyekî siltawî
ادی او پروژه داوی هاتیه ترکیه گرینگ مینه ل AKP و سیاست اگدکی نماک برگلینگه ابی راوا وقت یکتی اروپا جدیه به هولدان حکومت آلمانی او سزا او عقوبات که چابلری بو لنبری اردوغان بکرن بسروکاتیا فرانسا هاتن پاشخستن حتی آداری پشتیگه بايدن بس سرد استلاداريه لي تركي خو قالك بلازو بس حاضر دكيش بقولوا قد قرا كرجي حاضر تركي سفير خو لفرنسا دوغارينه تركي سفير خو لامريكا دوغارينه تركي سفير خو اسرائيل ودينه يكيش دردي دبلوماتا يكي سبور ديروكا جوا وتكليم الاسرائيل تايبتن خندنا خوش بيدك كي ما بس بسياسه امريكي وجداب بقشتي لمبري ايران لمبري تركيا ولهمبري تشتين بيشبتشون سوري تشدبن او دوي درباري ديجي تشتي بك برجونديه روسيا دروجلات نافينده بخطر بكن وارجي وينا وسياستين جداد نبر AKP و حكومه بايدن دهبن و او برجوندي لا او برجوندي قال لك مظن امريكا باندور بده دماغ كاربن امريكا سزا بكن زماني ترك كارتين وسياستا دجمنانه وانا نچار دکه هنکی نزیکاتین دیجر بکن افنگ دل بگمان دل متخوازه نهر کرده ل ترکیه بن ل ایران بن بشکل عراق بن یا سوری بن امتخوازن هی زینب نتیب سروات هرن لیوک حمو خندنجی و سیاستک جدا هبه گرکی کرد جویره حاضر نکربن بلا زوبز حاضری بین کرن و بریک بیک بدایی ببن بريز نواف خليل ريفي بري نوفندا كرديا وكولين نجبوخهم جا ألمانيا بري سكايبين قال ما زور سباس بو